Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, ibuka gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko Liyetona Koloneli Willy Ngoma uvugira abarwanyi ba M23 yamaze gufungwa. Ndasubiramwo, Liyetona Koloneli Willy Ngoma yarafunzwe. Generali Makenga yatanze amabwiriza akomeye yo gufunga Liyetona Koloneli Willy Ngoma. Uyu nguyu kandi afunzwe mu gihe hari hashize iminsi havuzwe ifungwa rya Koloneli Kazarama wigeze kuvugira abarwanyi ba M23 mu mwaka w'ibihumbi 2012. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye muri M23 aremeza ko Koloneli Willy Ngoma arimo kuregwa ibyaha bigendanye na discipline mu gisirikare cya M23. Haravugwa kandi amakimbirane akomeye indani muri M23 nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Amasoko yacu aravuga yuko bamwe mu basirikare bakomeye muri M23 baba barijanditse mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no gufata ibibanza bikomeye mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe akemeza yuko Generali Makenga ndetse n'itsinda rya discipline mu gisirikare cya M23 bategetse ko aba basirikare bose batabwa mu mvuto. Hari amakuru avuga yuko umusirikare afite ipeta rya generali nawe yaba yaratawe mu mvuto yagirizwa ibyaha nk'ibi byo kwijandika mu rudandaji rw'amabuye y'agaciro muri teritwari za Masisi ndetse na Rucuru. Aya makuru yose rero niyo tugiye kugaruka ko muri kano kanya. Tugiye kurabira hamwe ibyatumye generali wa M23 afungwa. Turarabira hamwe ibyatumye Koloneli Kazarama afungwa ndetse n'icyatumye icyamamare Liyetona Koloneli Willy Ngoma afungwa. Ntujye kure rero, ibi byose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe bikore kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho umwanya ku mwanya. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro n'amakuru bya Iyakure TV, birashoboka ko mumaze iminsi mwumva amakuru avuga yuko Koloneli Kazarama yafunzwe. Nibyo rwose, Koloneli Kazarama yarafunzwe. Nyuma yaho birashoboka ko mwumvise amakuru avuga yuko Liyetona Koloneli icyamamare mu basirikare ba M23 nawe yaba yarafunzwe. Byagiye bivugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Ntabwo twahise tubitangaza ahubwo twakoze amatohoza. Uyu munsi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa karindwi Iyakure TV iremeza ko Liyetona Koloneli Willy Ngoma yafunzwe. Ni amakuru yizewe yavuye mu masoko yacu muri M23. Liyetona Koloneli Willy Ngoma yarafunzwe. Araregwa ibyaha byo gusuzugura amabwiriza ya Generali Makenga ndetse no kwijandika mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Amakuru atugeraho avuga yuko mu mezi 3 ashize Generali Makenga yaburiye Koloneli Willy Ngoma akamubwira yuko agomba kuva mu bintu byose bigendanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri teritwari za Masisi ndetse na Rucuru. Hari amakuru avuga yuko Koloneli Willy Ngoma yakoranye n'abacuruzi mu mujyi wa Goma bagakora urudandaji rw'amabuye y'agaciro.
Ayandi makuru kandi akemeza yuko Koloneli Willy Ngoma yaba yarakoresheje ingufu za gisirikare mu kwigarurira amwe mu mazu akomeye cyane mu mujyi wa Goma. Ibingibi ngo byarakaje cyane General Sultani Makenga, maze amubwira ko agomba kubireka. Aho kubireka rero ngo Koloneli Willy Ngoma yarabikomeje, ndetse icyaha gikomeye cyane arimo gushinjwa ni ugusuzugura amabwiriza ahabwa n'abamukuriye mu gisirikare, ibyo bita insubordination. Gusuzugura amabwiriza y'abagukuriye mu gisirikare, iki cyaha nacyo agikurikiranyweho nk'uko amasoko yacu abyemeza. Amasoko yacu muri M23 yemeza ko Liyetona Koloneli Willy Ngoma yaba yaragiye akorana n'abacuruzi bakomeye cyane mu mujyi wa Goma mu kuvana amabuye y'agaciro mu bice bya Rucuru ndetse na Masisi, ubuyobozi bwa M23 butabizi. Amakuru kandi akavuga yuko Liyetona Koloneli Willy Ngoma yaba yaragiye akoresha igisirikare cya M23 mu nyungu ziwe. Hari aho bivugwa yuko yafashije abacuruzi bakomeye kwigarurira amazu amwe n'amwe y'ubucuruzi mu mujyi wa Goma, ubwo M23 yari imaze kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Amakuru akemeza yuko ibingibi byageze ku bakuriye M23 maze bakamubuza kubikora, ndetse bakamubwira ko agomba kuva muri ibyo bikorwa bibi. Gusa ngo nyuma yaho yarakomeje, ndetse ngo yasuzuguye amabwiriza ya General Makenga. Ibingibi rero byateye umujinya General Makenga, maze atanga amabwiriza yuko Liyetona Koloneli Willy Ngoma afatwa. Amakuru yizewe aremeza ko ibyumweru bibaye 2 Liyetona Koloneli Willy Ngoma afungiwe ahantu hataramenyekana kugeza ubu, ariko amasoko yacu akemeza yuko yaba ari mu bice bya teritwari ya Rucuru. Liyetona Koloneli Willy Ngoma ni icyamamare mu barwanyi ba M23 kubera ko ari umuvugizi w'uyu mutwe. Yagaragaye henshi mu bimenyesha makuru, ndetse yagiye abisura izwi cyane mu bimenyesha makuru. Benshi rero baribaza ukungene yaba yarafunzwe. Nta kindi cyatumye afungwa usibye gusuzugura amabwiriza ya General Makenga, ndetse no kwijandika mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Ntabwo ari Koloneli Willy Ngoma gusa wafunzwe. Mbere yaho gatoya uwitwa Koloneli Kazarama yari yafunzwe. Amakuru dufite tuyavanye mu masoko yacu yizewe aremeza yuko nyuma yaho M23 ifashe umujyi wa Goma, Koloneli Kazarama yahise yerekeza mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Koloneli Kazarama yari afite amazu ndetse n'ibibanza mu mujyi wa Goma. Amakuru dufite aremeza yuko abantu bari mu nzu ziwe ndetse n'ibibanza byiwe yaba yarabashyizeho iterabwoba akoresheje abasirikare ba M23, ndetse bamwe bari banze kuva mu mazu yiwe ngo baba barakubiswe mu buryo bukomeye, ndetse ngo yakoresheje imbaraga za gisirikare mu gusohora bano bantu mu mazu yiwe yari yarafashe mu mwaka w'2012. Nyuma y'icyo gihe amazu ya Koloneli Kazarama yigaruriwe n'abantu. Reka tubyumve neza, aya mazu n'aya Kazarama rwose ntawe ubihakana, ndetse Kazarama yari afite aya mazu mbere y'umwaka w'2012. Nyuma y'aho M23 itsinzwe mu mujyi wa Goma, Kazarama yarahunze. Nyuma y'aho rero amazu yiwe yigaruriwe n'abantu bashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nyuma y'aho M23 ifashe umujyi wa Goma rero muri iyi minsi, Kazarama yagiye mu mujyi wa Goma kugaruza amazu yiwe n'ibibanza byiwe. Amakuru akemeza yuko yitwaje abasirikare ba M23 kandi bafite imbunda, maze bagakubita abari bari mu mazu yiwe bakabanegekaza mu buryo bukomeye. Amakuru akemeza yuko ibi bikorwa byageze ku buyobozi bwa M23, maze General Makenga nta gushidikanya agahita ategeka yuko Koloneli Kazarama atabwa muri yombi. Koloneli Kazarama yafunzwe kubera ibyaha byo guhohotera abasivile ndetse no gukoresha ingufu za gisirikare mu nyungu ziwe.
ibyaha Kazarama arimo kuregwa byenda gusa n'ibirimo kuregwa Koloneli Willy Ngoma, dore yuko aba basirikare bose bivugwa yuko ibyo bakoze byari mu nyungu zabo zitari mu nyungu za M23. Amakuru kandi arimo kutugeraho aremeza ko muri M23 hari umusirikare afite ipeta rya generali nawe yatawe mu mvuto aregwa ibyaha by'urudandaji rw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Amakuru angeraho aremeza ko uyu musirikare nawe yafunzwe akaba arimo gushyirwa kuri discipline. Amakuru akemeza yuko General Sultani Makenga yatanze amabwiriza ko umusirikare wese uzakora amakosa agomba guhanwa. Kuba rero umusirikare yafungwa mu gisirikare ni ibintu bisanzwe. Abajenerali barafungwa ndetse n'abakoloneli barafungwa. Nta gikuba cyacitse mu barwanyi ba M23 nk'uko abo ku ruhande rwa Kinshasa batangiye kubivuga. General Sultani Makenga yatanze amabwiriza yo gufunga Koloneli Willy Ngoma ndetse na Koloneli Kazarama, ndetse n'umusirikare afite ipeti rya generali nawe yarafunzwe. Gusa amakuru dufite nuko igifungo cyabo kizamara iminsi mikeya bagashyirwa kuri discipline ubundi bakagaruka ku mirimo yabo. Mu gihe rero Koloneli Willy Ngoma yafunzwe, bimenyesha amakuru byo muri Kongo biravuga yuko hari indyane zikomeye muri M23. Hari amakuru avuga yuko bamwe mu basirikare bakomeye muri M23 baba batarimo kumvikana na Generali Makenga. Aya makuru aratangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Kongo. Amasoko yacu muri M23 aravuga yuko aya makuru ari ibinyoma, ngo muri M23 nta njyane zirimo. Gusa abatangaza aya makuru baravuga yuko M23 ubwayo ifitemo ibibazo by'imiyoborere. Bamwe mu bajenerali ngo baba barimo kunenga Generali Makenga. Bamwe baravuga yuko bagomba gukomeza urugamba bakigarurira ibice byinshi. Abandi bakavuga yuko M23 igomba kujya mu biganiro i Doha muri Katari. Uku kutumvikana rero ngo kwaba kwarateje injyane hagati muri M23 nk'uko abatangaza aya makuru babyemeza. Mu minsi ishize kandi inzobere z'umuryango w'abibumbye zavuze ko muri M23 harimo injyane zikomeye zifatiye kuri za promosiyo bamwe bagiye baronka abandi ntibazironke. Ibingibi inzobere za Loni zabitangaje muri raporo yazo nk'uko ibimenyesha amakuru bikomeye byagiye bibitangaza. Kugeza ubu rero igikomeye nuko Generali Makenga arimo gushyira ku murongo abasirikare bagumutse cyangwa se bagakora ibyaha nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Ni kubera izo mpamvu rero Generali Makenga yategetse yuko Willy Ngoma atabwa mu mvuto ndetse na Koloneli Kazarama nawe akaba yarafunzwe. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Icyuka cya kudeta gikomeje kwiyongera. General Evariste Ndayishimiye afite ubwoba ko ubutegetsi bwiwe bwaba bugiye gutembagazwa n'abarimo Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abandi basirikare bakuru badashyigikiye intwaro ya General Neva. Mu minsi ishize twabagejejeho amakuru akomeye yemeza ko General Kirapanze wari urongoye abashinzwe umutekano wa General Neva yamaze gutabwa mu mvuto ndetse ubungubu akaba afunzwe. Ubungubu rero inkuru ikomeye cyane imaze kungeraho ivuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi iremeza ko General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi nawe yamaze gufungwa. Ndasubiramwo, General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi nawe yamaze gufungwa. Akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane birimo ibyo gushaka gutembagaza ubutegetsi ndetse no gukorana n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero General Ildefonse Habarurema yamaze gutabwa mu mvuto, amakuru aremeza ko radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi bicungerewe mu buryo bukomeye.
ibifaru byinshi cyane ndetse n'abasirikare b'abakomando bakomeje kwiyongera kuri radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye naho umutekano wakajijwe, harimo kugaragara ibifaru ndetse n'abakomando benshi. Ibingibi kandi ni nako bimeze ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi muri Gitega. Amakuru yizewe aremeza ko abajepe bakomeje kwiyongera ndetse ibifaru bikaba byafunze imihanda yose yerekeza kwa Ntare Rushatsi. Hari ubwoba bwa kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Uduce twose turi strategique ubungubu turimo gucungerwa mu buryo bukomeye. Ikibuga cy'indege kwa Ntare Rushatsi ndetse na radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi hari ubwoba ko bishobora kugabwaho ibitero n'abashaka gukora kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva nawe ararikanuye ndetse arimo gukora ibishoboka byose ngo ate mu mvuto umusirikare wese arimo kwikeka ko yaba ari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Neva. Ese byatangiye gute? Abasirikare bakomeye bamaze gufungwa n'abahe? Ese biraza kugenda gute ko abajenerali bamwe batangiye kwinubira Generali Ndayishimiye? Ibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse tukagaruka akantu ku kandi kubirimo kuvugwa kuri iyi kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Nshuti munywanyi wacu, niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Ibuka gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nari mpeze kubibabwira, inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa mu Burundi. Ubungubu Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi yamaze gufungwa. Ndasubiramwo. Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi yamaze gufungwa. Aravugwa mu mugambi muremure w'abajenerali benshi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Evaristo Ndayishimiye. Hashize indwi yose ibintu bikomeye cyane mu Burundi. Hari icyuka cya kudeta. Abasirikare bamwe baramaze kugumuka ndetse bereka Generali Neva ko badashyigikiye intwaro yiwe. Muri bano bajenerali haravugwa Generali Kirapanze wari ukuriye abajejwe gucungera umutekano wa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ku igenekerezo rya 9 Generali Kirapanze yarafunzwe. Ubungubu Generali Kirapanze arafunzwe n'inzego z'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru kandi akemeza yuko yafunganywe n'abandi bakoloneli batatu bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Evaristo Ndayishimiye. Kuva ku igenekerezo rya 9 ibintu byarahindutse i Bujumbura. Radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi byaracungerewe mu buryo bukomeye. Ibifaru bya gisirikare ndetse n'abakomando bafite intwaro ziremereye barimo kugaragara kuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. Ni nako bimeze kwa Ntare Rushatsi ku biro by'umukuru w'igihugu. Abakomando benshi ndetse n'ibifaru byinshi bamaze gufunga imihanda yose yerekeza kwa Ntare Rushatsi. Ibingibi kandi ni nako bimeze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Birikekwa ko ibi bice byose bikomeye cyane abashaka gutembagaza ubutegetsi bashobora kubifata. Iyi niyo mpamvu rero abo ku ruhande rwa Generali Neva nabo bakajije umutekano kuri bino bice bitatu bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufite aremeza yuko abashaka gukora kudeta ari benshi, ndetse ngo bamaze igihe barimo gutegura uyu mugambi wa kudeta. Uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 11 amakuru nibwo yamenyekanye avuga yuko Generali Ildefonse Habarurema nawe yamaze gutabwa mu mvuto, ndetse ko yararimo gupanga imigambi yo gutembagaza Generali Evaristo Ndayishimiye. Biravugwa ko iyi migambi yose ikuriwe na Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD FDD. Birakekwa ko Reveriyano Ndikuriyo afite abandi bajenerali benshi, ndetse bikanakekwa ko abo muri CNDD FDD nabo bamaze gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo.
Amakuru yizewe angeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko muri telefone ya General Kirapanze hasanzwemo ibimenyetso byerekana yuko yari arimo gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Hari ikiganiro gikomeye cyane General Kirapanze yagiranye na Reveriyano Ndikuriyo, ndetse birimo no gukekwa ko Reveriyano Ndikuriyo nawe yaba agiye gutabwa mu mvuto yagirizwa umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Hari amakuru kandi avuga yuko General Ildefonse Habarurema wari urongoye iperereza mu gihugu cy'u Burundi yaba yaravuganye n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko yavuganye n'abantu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo akaba yaragiye ategura imigambi igamije kuvanaho General Neva. Aya ngaya ni amakuru arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi. Ikizwi nuko General Kirapanze yamaze gufungwa. General Ildefonse Habarurema muri kano gatondo nawe yamaze gutabwa mu mvuto. Amakuru dufite aremeza yuko Reveriyano Ndikuriyo ubungubu nawe arimo gukorwaho iperereza rikomeye, ndetse bigakekwa ko inyubako yiwe nayo yamaze gushyirwaho abajepe bagomba kuyirinda kandi ngo bakamucunga aho agiye hose. Amakuru aremeza yuko mu minsi mike cyane nawe ashobora gutabwa mu mvuto agakurikira abandi basirikare bakomeye barimo kuvugwa muri uyu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Hashize iminsi General Evaristo Ndayishimiye avuga yuko afite ubwoba, ndetse akavuga yuko abanzi b'u Burundi bashaka kumwica. Amakuru yemeza yuko General Neva umutekano wiwe wakajijwe mu buryo bukomeye. Abari basanzwe bacungera umutekano wa Ndayishimiye barahinduwe, ndetse n'abarindaga kwa Ntare Rushatsi barahinduwe hajyanwa y'abandi. Ibingibi rero bikerekana ubwoba bwinshi General Neva afite. Hari kandi abapasitoru bamaze iminsi bahanura yuko General Neva yabagiye kwicwa. Ibi byose bikiyongera ku kuba abanyagihugu bamaze iminsi bitotomba bavuga ko intwaro ya General Neva ari intwaro y'igikenye. Mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare bakomeye bavuga yuko bagomba kuvanaho General Neva kubera ko arimo koreka igihugu cy'u Burundi. Hari ikibazo cy'intambara ikomeye irimo kubera mu buseruko bwa Kongo. Iki ngiki cyatumye igisirikare gicikamo kabiri. Hari abasirikare bakomeye bavuga yuko General Neva yakoze ikosa rikomeye kuba yararungitse abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ibintu ngo byamaze kurenga, ngo ntabwo ashobora kubavanayo. Icyakorwa rero ngo nuko bakwivugana General Ndayishimiye bakamwica, maze bagahita bavana abasirikare b'u Burundi muri iyi ntambara irimo kubera muri Kongo. Amakuru avuga yuko abasirikare barenga 1,800 baba baraguye ku butaka bwa Kongo. Imiryango yabo kugeza n'ubu ntabwo irabimenyeshwa. Udushahara twabo ntabwo bigeze baturonka. Ibingibi rero bikaba byarashavuje bamwe mu basirikare bakomeye, ndetse bakaba barimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Kugeza ubu rero ubwoba ni bwose mu gisagara cya Bujumbura ndetse na Gitega. Icyoba cya kudeta cyo gikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko General Ndayishimiye yarayabonanye n'umugaba w'ingabo z'u Burundi. Yaraye akoze inama ikomeye na General Prime Niyongabo, ndetse iyi nama yari irimo General Silas Ntigurirwa. Iyi nama kandi yari irimo General Ndakugarika. Amakuru akemeza yuko aba bagabo bamaze guhuza imbaraga, ndetse bakaba biyemeje kurwanya umuntu wese washaka gutembagaza ubutegetsi. Gusa ku rundi ruhande birakekwa yuko General Prime Niyongabo nawe yaba amaze kurambirwa intwaro ya General Neva. Ahubwo uyu General Prime Niyongabo akaba arimo gutegura umugambi wo gutembagaza General Neva. Ibintu ntabwo byoroshye rero kuko abajenerali bose barimo kurebana ku jisho. Buri wese arimo kureba mugenzi wiwe nk'umugambanyi, ndetse General Neva arimo gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe yuko yaburizamo uyu mugambi wa kudeta wamaze kunuka mu gihugu cy'u Burundi.